الله በዘመድ አንገናኝም በብሔር አንገናኝም በጎሳ አንገናኝም አዳም ላይ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة السعادة الذين جاءوا كسماء مثل سماء الكوكب الذين طاروا كالطير من بلاد تركيا إلى بلاد هجرة الأولى بلاد المملك النجاشي هذه بلدكم هذه إقليمكم وهذه المديرية مديريتكم نشكركم لمجيئكم المباركة إلى هذه القرية وإلى هذه الإقليم وإلى هذه المركز المعروفة المدرسة وفضيلة السعادة السيد ساموئيل وفضيلة السعادة الذين جاءوا من مديرية ملقا وفضيلة السعادة الذين جاء زميلي وأخي وشقيقي الدنيا موتشي كان من بلد مولوده ليس في سدامة لكن لتعاون دين الإسلام يتحرك ليلا ونهارا لخدمة دين الإسلام من مكان إلى مكان من قرية إلى قرية من إقليم إلى إقليم هو مولوده ليس إقليم سدامة. Bunu da inşallah sizin içinizdeki o güç bunu size yapacaktır diye düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylık versin. Tekrar Türkiye'den selamlarla. ያው ምንድነው የሚለው እናንተ ተፈጥሮ ሁሌም የትኛውንም አካባቢ የሚለግሰው ነገር አለ። ያን የለገሰውን ነገር ወደ ውጤት መቀየር ቢቻለው በልፋት በጥንካሬና በጠንክሮ በመስራት ነው። እናንተም ጠንክራችሁ ሰርታችሁ ይህን ተፈጥሯችሁ ወደ ሀብት ቀይሩት። የትኛውም ነገር በማርኬቲንግ በምንም ወደ ብር ይቀየራል፣ ወደ መንገድ ይቀየራል፣ ወደ ውሃ ልማት ይቀየራል። ጠንክራችሁ ስሩ። ከዛ በኋላ ሀገራችሁን አሳድጉ። እኛም በቻልነው አቅም እንመጣለን። በርቱ ነው የሚሉት። አላርዝመው። እናመሰግናለን። ለአባ ከጦርሼ ቀበሌ አመራር ለአባ ከጦርሼ ቀበሌ አካባቢ ነባሪዎች ከፍ ያለ ምስጋና ነው ያለን። ይሄ አሁን እንዳሉ ይሄ ውሃ አልቋል። አሁን ንጹህ ውሃ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ለፍታችሁ ብዙ መንገድ ተጉዛችሁ እናቶቻችን ብዙ መንገድ መጥቶ ትክክለኛውን አላገኘም። አሁን ይሄ ደግሞ ምንጭ የተፈጥሮ ምንጭ ነው። ምንም ያልተጨመረበት ነው። ሌላ ቆሻሻ እንዳይገባበት ነው የተደረገው። የሚፈሰውም እዚህ የምናየው ሰርቨር ሌላ ቦታ እንዳይባከን እንዲጠራቀምና ከዚህ በፊት አንድን ጀሪካን ለመቅዳት ተኩልና ከአንድ ሰዓት በላይ የሚያስጠብቀንን አሁን በአንዴ 20 ሰው 30 ሰው በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ ቀጥቶ እንዲሄድ ነው። ላኪን هو لشؤون الناس جاء من مكان أخرى إلى هذه أنتم جئتم بسبب مجيء نشكركم جزاكم الله خيرا شكرا جميلا وهؤلاء الذين تكلموا قبل كلامي سألوكم مسألة كبيرة ومسألة عظيمة لحفر الآبار وبناء المدرسة وبناء المساجد وبناء المدارس والمقدة كبيرة قبيدة يعني فوق 300 يسألون حفر الآبار كبير جدا وهذه هؤلاء الذين وقفوا أمامي الشيوخ والطلاب والنساء والرجال جاءوا لما الذي أمركم لسبب مجيئكم الذين جاءوا ከዚህ በፊት የነበረው ችግር ያንን ትንሽ የሚወርደውን ሌላ ብዙ 99% ባክኖ ወደ ወንዝ እየመጣ 1% ብቻ ወረፋ ይዞ ተሰልፎ ቀን መጥቶ ልጆች እስከሚወጣ ድረስ በመጠበቅ በደህንነታቸውም ስጋት ውስጥ የነበረውን እስከዚህ ሁሉም ሰው
ዛሬ የተቀመጡት ያው ከእናንተ ጋር ነው። ቅድም ወንድማችን ሳሙኤል ያወሩትን ነገር ብዙ ነገር ነው ለአረብኛ እያወራ ያለው። ዛሬ ልክ እናንተ የመጣችሁት እኛ ጋር በዘመድ አንገናኝም፣ በብሔር አንገናኝም፣ በጎሳ አንገናኝም፣ አዳም ላይ ነው። ናህና ማነልተቂ بالإقليم ولا بالأنساب نلتقي أبونا على آدم. هذا كلام تكلم سيد سامويل. ماذا قال لكم؟ نلتقي عند آدم. الإنسان أنتم جئتم لخدمة هذه الأمة. ليس ما لنا علاقة أنسابية. ምንም ዝምድና የለንም። ዝምድናችን አዳም ላይ የምንገናኘው ነው እንጂ ሌላ ዝምድና ቱርክና ሲዳማ ያለው ነገር ቢኖር ያው ውስጥ ለውስጥ ሊኖር ይችላል፣ በትውውቅ ሊኖር ይችላል። ሌላ ነገር ዝምድናችን በአዳም ልጆች መሆናችን ብቻ ነው ቅድም ያሉት አይደል? አሁን የተሰሩ ውሃዎች ጥቂት ሰዎችን የሚያስጠቅሙ 300 እና 400 አባወራዎችን የሚያስጠቅሙ ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት ደረጃ ለተማሪዎች የተወሰነ ጥማቸውን የሚያስታግስ እንጂ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚያሟላ እንዳልሆነ እናምናለን። ይህን አሳይመንት የጠየቃችሁትን ጥያቄ መሰል ነገሮችን ይዘን እንሄዳለን። እነርሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ግብረሰናይ ድርጅቶች ይህን አካባቢ አይተው ይህን ማህበረሰብ አይተው የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ እናቀርባለን። በተረፈ ኢሊክ ድርጅት ጠንካራ ድርጅት ነው። ከእናንተ ፊት ቦረና አካባቢ ላይ 1400 ፍየል ሰጥተው ነው የመጡ። ቦረና አካባቢ አርባ ምንጭ 1400 ፍየል ለርቢ አገልግሎት ሰዎች ቀጣይነት ከተረጅነት እንዲወጡ ለማድረግ ትልቅ ፕሮጀክት ሰርተው ነው የመጡ። ከዚህ በፊት አፋር አካባቢ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል፣ ትላልቅ ውሃዎችን ሰርተዋል። እዚህ እንግዲህ አይተው ነው ዛሬ የሚሄዱት። ስለዚህ ለቀጣይ የሚኖራቸውን አሳይመንት ሰጠናቸው ነው የምንሄደው። እኛም ስንሄድ ይህን አካባቢ መልሰው ድጋሚ እንዲያዩት እነግራቸዋለን። ጥያቄያችሁን በደንብ አድርገን ሰምተናል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የወረዳ አመራሮች ላደረጉት አቀባበል በድጋሚ እንድታመሰግኑ ይጠይቃሉ። ሌላ አካባቢ በዚህ መልኩ ብዙ አልተለመደም። ይሄ እንግዶች መጥተው ደስ ብሏቸው ሲሄዱ ሌሎች ፕሮጀክቶችን ይዘው እንዲመጡ እድል ስለሚፈጥር በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ስላከበራችሁን እናመሰግናለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። سيد إليك شيئا يتكلم بلغة تركية، كلمتين خفيفتين ثقيلتين لهذه الأمة. ماذا سمع وماذا أرى؟ فليتكلم شيئا. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Etiyopya'dan selamlarla. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ndegana tutacağım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullah. أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة صدقة الماء أو سوقي الماء ከሰደቃ ሁሉ በላጩ የውሃ ሰደቃን ይላሉ። ውሃ እንደምታውቁት ስንወለድ ጀምሮ እስከ ሞታችን ድረስ የሚያስፈልግ ነው። ሰው ሲወለድ ይታጠብበታል፣ ሲሞት ይታጠብበታል፣ ስንኖር እንጠጣዋለን፣ ንጽህናችንን እንጠብቅበታለን፣ ውዶ እናደርግበታለን። ቀለም የለውም። ልክ እንደ ቀለም እንዳለመሆኑ ሁሉ ብሔርም የለውም። እንደገና የከሌ ሃይማኖት ነው አይባልም። ይሄ ውሃ መስጊድ ውስጥ መሰራቱ ሌሎችም ተከታዮች እንዳይጠጡት የሚያግድ ምንም አይነት ህግ የለም። ኢንሻአላህ ለሁሉም ክፍት ነው።
ለእንስሳውም ለሁሉም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀበላቸው። ዛሬ እንግዲህ 8 ውሃ ነው እያስመረቅ ያለ ነው። አላህ ይቀበላቸው፣ አላህ ይቀበላቸው፣ አላህ ይቀበላቸው፣ አላህ ይቀበላቸው፣ አላህ ይቀበላቸው። ውሃ እንዳጠጡን እንግዲህ ማው ዘምዘም በየጊዜው የሚጠጡ አላህ ያርጋቸው። ይኸው መልካም ደግሞ ከሀውድ የማይከለከሉ አላህ ያርጋቸው። አባባ ኑ ዱዓ ያርጉ። Tamam mıyız? Selamünaleyküm. Bugün 10 Mayıs 2025. Etiyopya'dayız. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta Avasa'nın Kaçagumurçu köyündeyiz. Burada Mescid-i Nesr Mescidi var hemen arkamızda. Buradan bu kuyunun açılışına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Halide Dağ teşekkür ediyoruz. Rabbim kabul etsin. Her iki cihanda da yanına yolcu etsin inşallah. Amin. Şu an tabii yağmur mevsimi olduğu için buralar birazcık yeşil ve suya ihtiyaç yok gibi görünüyor ama kardeşlerimiz burası yüksek yerler şu an ve suya ulaşmak için bazen kilometrelerce yürüyorlar. Biz bu dağa çıkabilmek için bayağı bir uğraştık yani. Ve özel arabalarla ancak gelinebiliyor buraya. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimiz de su ihtiyaçlarını ya yağmur birikintisiyle ya işte dediğim gibi uzak mesafeler kat ederek karşılamak zorunda kalıyorlardı. Ama Rabbim razı olsun Halide Dağ'ın katkılarıyla açtırdığımız su kuyusuyla, bağışıyla açtırdığımız su kuyusuyla kardeşlerimiz hemen köylerin içinde yakın, temiz ve kolay suya ulaştılar. Siz onların hayatlarını kolaylaştırdınız. Rabbim de sizlerin hayatlarını her iki cihanda da kolaylaştırsın inşallah. Hayatta olanlarınıza sağlık, sıhhat, bereketli ömürler, rahmete ermiş olanlara da Rabbim mağfiret etsin, mağfiretiyle muamele etsin inşallah diyelim. Bismillah deyip pompamızı çalıştıralım. Amin. Amin. Hakkıyla buddena fuşitini, kinnera buddena fuşkan. Allah fuşkan. Tanin kagada damme kanensi kitne yorra, magano yorra no, tamasi gida koymi nene mo onge rakkante. Mine kanensi anjan keranna gobbanke. La şakide dafitino, vata dafitino mo. Tamaganin kerane kanne, Allah arayne kanne gada damme no, mana gada do fuşitini kena. Gada do fuşkan Allah. Kinne angara warke fuşko, warke maganu fuşko, gobbanera warke fuşko, warke fuşko maganu, derulle maganu. Tanin kinne dabdini wat habib ino mana, takinnera Allah habib. Kinne dabdini wat tanin ki Allah dainom ken habib ino mana, habib ino mo gada dammom, masjidin çapura gada dammom, lavageşa. Honge villine kannentini fano ikkennanke. Gaddina mori honge wote honge villino amana gada do fushitinin kena gada do fullekin. Gada do fullekin. Villino gada dammo mo lovageşa gada dammo gada do fullekin. Allah fushu. Allah fushu. Allah fushu. Fulan ne rahi gatte. Keru ille maganu. Keru ille la. Keru ille la. Allahumma salli. هو قال